Le inkohliso kaNembeza. Iwona lo mkhuleko sibophe emaketangeni emhla sizocela intethelelo ngokuba siyabathethelela abasona sibe sishaya thina ngemfiphindiwe. Sithi sidalwa sikaThixo uzungasingenisi babe kulingweni ekubeni kuvalwe ngase sangweni sona singazi. Phela sisalindi ihlande thina ngaphambi kwaMasilingo. Ishumayele ebandleni imvana ithi indaba isemazwini ayisikhombisa ije kakhulu mangabe seyithungemi. Ungabulali lapho isadla sikafakazi sivumbethe umnikelo wezinyembezi uguquke nje unkaba bese neziduma phansi futhi uzishaya isifuba ngalokho uthi mina ngizinqobile izitha. Bheka sazalo lesonweni bathi masicashe ngeBhayibheli lo lenemlando yakweminye imindeni inhloso ukuthi liyakha liyaqwashisa futhi liyakhanyisa endleleni thina ke simane sikwenze ngobumnyama. Sikwenzele ubumnyameni vele kwenzeka ngaphambilini okusho ukuthi uyaziphinda umlando waboJohane isixoleleni uma ngabe isandla somzimvini sakwazi ukuphendula amanzi abe yiwayini. Mina ngizibone imboni zabonjwana ziwa phansi.